Aj, danes delamo pa neki za praznik. Hud praznik. Martinovo račko. Legenda pravi, da Martinka se navliče kobilico okoli prenašati, da šel na račke, ki so lažje za prenašati. Ja, tako legenda pravi, nisem se jaz tega likar zmislil. Gremo. Namakati je treba skozi, to je zelo pomemben. Namakanje ni bilo mišljeno na vino. Račke ni več, šla je gaga, smo jo papali. So me upozorili, da Martinova raca nima nobene veze z Martinom Krpanom. Ma pa mogoče z Martina Strelom. Glavno, naredite si jo, kjerkoli ne boste mogli hoditi. Lepo se imejte. Fočkimo se na Facebooku, Instagramu pa YouTubeu. Da se bomo čim bolj gledali. Tako da Foodruiz je na mizi. V bistvu bil je. Ker je zdaj gaga. To je. Sedno.